Wih, taulin na he, mani na. Hey. Hai nenengan Jarwati, taulin na he. Mani ni jak limur siya lenu. Heh. Tanagan na kengka kun service ako di gorong-gorongnya. Pak sama nuntung kaya di kali di pau ke jandau he. Betilah pia di tadi, sembar to kalian na pau he. Iga kalau macam-macam dia, napa na ko na lo macam-macam dia. Ukaka kian anu duli duriang. Ta ini tanu karbe nuli duriang anunna. Tania ganna lo he pa sama nih, weh nak boleh main sama nih tuh dari cerita ke jandau. Dapat aku tuh diteh tulis seksi. Iga tertarik nih apalagi komuli koruhieng wih kena tuh payo tahu kun ria. Nyapa tuh duriamu dak neneng hetwa he. Engkah. Pamula ning ka dene diheni tapi mego polo rembe. Iga natun ria de lo menyebarkan gosip. Kuising tau nalok karbe kulit duret timun aku sembar karena pau. Ni gaton jela dia baru tuh ni anakku nak ni tuh mereka majelah deh. Tapi kong kau majelah lo mu koto. Iga tapi ada. Apa durian ya? Wih deh Betty. Aja dan dulu sembara musyarita deh lalengin nah. Panak pada na sauhe ga pedi kulong kopi sedikit di majeke. Jadi lalengin dulu musyarita. Agak pada itu mahal loh ya. Mudah kok lipa. Syare-syareu he. Kuah muli pak. Menurutnya gopon angka manu ayo pak jamau angka sesaki. Udah di kuah muling. Syalak senuri aku segini meringat deh. Ini neng ngeran kayak elok kita sok wako. Wih, syuah nih mesti mau naik kayak agar kalau upangi nenen nah. Kulo pai kue roo nangkas aja bisa lo upangi. Mah hari toje ini matu bari tae kon nak upangi. Tujuh mana tuh ngerang. Kalau wako. Yo he agak melom puanga. Saya ngeson sedih tuh mau tajan nanti mau pending. Sebelum kau puang kita nu kala lain delen tuh he. Agak ada perubahanmu di. Wih. Bonggamu tuh yang tapi dia lupo. Hiti nu di tepak tuh he na jinna nu kama jamang. Nak bulu-bulu tope teh hiti mu hepat tahurane. Na jinna tuh ini nenen jamang. Na bonggamu tuh he pada lupo na he pada bonggamu ngapak golo. Iya pada lo muja. Syari tanah aja nih muja. Misteri itu kalau si meton japa lo jadi lopo hiti ku he lopo bonggaku he. Enak ku semera-mera bulu-bulu hiti ku deh. Tuwe hulu-huluku wih. Cukur kira hulu-hulu hiti he. Aja aku kita deh. Kun raya bulu-bulu hiti nah. Yang tak kena katup pujo neneng. Wih, agar kalau aku deh. Hatuku lo digau ke weh aku lupa iki neneng. Hatuku lo dipasake. Hatuku sudah dipasake. Nak jaga syari tau runtuk. Wih, aku lupa tepek iki neneng. Agar kalau puak kurai aku lupa iki neneng. Hatuku lo dibuhunge. Hatuku lo dibuhunge yo. Ya anu jadi hasil runtuk. Di salma aja nah. Nak tau kakak pelturang ah. Kira kau. Wih, aku lupa iki neneng. Lupa iki kare bae. Hatuku silong yani. Ni hatuku silong yani lau meli kopi. Wih, namin aku lupa iki neneng. De. Kare bagan itu melom peleturang abeti na mulu baik kuan ni kamase. Talihan ni ko tu kapangigana tu kare ba mistel lo na mulu pai ni ke gaya lo puanga. Ya busi aku kadai ke F1 nak dolo na pamuja ka. Beti to neng. Wih, ulu pe toje ki bae. Wih, kari bagar kwero. Wih, mesa ki mahari toje neneng kari bae. Hatuku silong ya limuding. Nak tonja seding. Hatuku lo pabere. Diruntuk ka bunga. Wih, nanak na anu na syarita biasa ro oke. Jadi kena lepo motor lo di sepedai. Kari baganan neneng. Hai terpaksa tuku pending dulu sih pak Cina pasti koni kunan hai ke. Agar hebat pak ro kari baik demo. Wih ya rakyat ku lupa iki neneng deh. Nama hani tau ni no he. Hani pasti Cina kunan hai ki untuk pasti ki. Kau perlu lo hani di bola tak di bola anu Cina le. Wih kari bagam mana tuh main deh beti deh. Kamu lupa iki dia sedih penasaran tuh mutaro.
enak kat sini itu kakak dibolak kon niki. Lo kalau tak ati kenganu lo kalau ati kendoang lo to mak jui. Ne raya ibu-ibu ke di koroha. Jadi lo to cuy talo mona he dan rangi mega kare kunrea doang lo. Jadi lo to lepas cuy sapat doang. Kun rian te lo lawo lo tu lele tawe. Atu lele te lo dulaweng si tamboli. Wide, hebat patun kalina he lo to ambek sedin deh. Tapi ke ko syarau nai ni pana uli bapak ni roi lek jama lo. Wah. Goro silo. Yo, mega kare te dombongan lo napaku to baru lo lawo napaku nerai lo jadi lo kalau upa tujuh mu tu ko kau runtuk sama se. Beti taulin nahe mani ni he. Lo topi bosi lopo he. Mbani tale he pani to ni he. Wih ngeran ni nenek ngakal opo wako. Wih ngeran ni kamase. Ajak sana dulu beti he mani ki he. Nagali te bosi pak kota kalau ko paru mama na itu ka purana baja pasti pelturang kalau na.